elektroliza vode, imamo uređaj Hofmanov aparat, imamo mjerni instrument miliampermetar i ispravljač sa mogućim izvorom od 6 V pozitivni i 12 V pozitivni. Trenutno je isključen. Stavit ćemo na 6. Uključit ćemo ispravljač. Pogledamo što se događa u Hofmanovom aparatu. Razvijaju se neki plinovi i možemo očitati nekakvu struju. Vidimo da je otklon kazaljke relativno mali. Ukoliko dvostruko povećamo napon, 12 V, vidimo da se struja povećala. Molimo očitati tu struju. Pogledajmo sada reakciju u Hofmanovom aparatu. Mjerit ćemo vrijeme od nekoliko minuta. Primjećujemo da u srednjoj cijevi se voda istiskuje. Znači, u sasvim lijevoj cijevi se razvija nekakav plin i sasvim desnoj cijevi se razvija nekakav plin. Prošlo je već jedna minuta. Sada ćemo približiti cijevi. Minuta i 30. I možemo vidjeti da su različiti nivoi tekućina u lijevoj, sasvim lijevoj i sasvim desnoj cijevi. Obratimo pažnju da je ova cijev, to je ova elektroda, spojena na pozitivnu elektrodu, znači desna je na pozitivnoj, a lijeva je na negativnoj. Dvije minute i pol.
4 minute. Plin koji se razvija u cijevima, njegov volumen je sve veći i veći. Šest minuta i 30 sekundi. Dakle, vidimo malu razliku volumena lijeve cijevi u odnosu na desnu. Osam minuta.
9 minuta. Devet minuta 30 sekundi. Deset minuta. Biće dovoljno.